Ndabukije ishego y'Imana mahoro mwese. Na mutia kanisa la Mungu salamu sana. Mahoro namwe bakozi b'Imana. Na ni watumishi wa Mungu salamu. Na baririmbyi. Wote waimbaji pia salamu. Yesu nawe ahezagiye. Mweleza wabariki. Jewe nuko wabwiye nitwa Noah, ni mushasha hano. Na moja kwa moja mimi langu Noah na niko mpya hapa. Nizera yuko atari benshi banzi. Najua waziwazi labda hasi wengi wanajua. Yesu nashimwe. Yesu apewe sifa. Hanyuma nagerumviriza kuva mu ntango z'igikorane no musi. Nani tangu nisikia mwanzo wa hii mkutano mpaka leo. Nagiye numva indirimbo zaririmbwe bavuga ku izina rikuru rya Yesu Kristo. Na nyimbo zilimbiwa zilikuwa zinasema kwa ajili ya jina kubwa la Yesu Kristo. Hanyuma nanje nibwo butumwa Imana imaze iminsi ngira kubwira abantu. Na mimi ni habari njema niko neno wangu Mungu aliruhusu niambie watu. Imana muri no minsi yambwiye ko noje ndavugira izina. Na siku hizi mwaka naambia unasema jina hili la Yesu. Iri zina rya Yesu Kristo naho mbona umego turamuzi. Hata jina la Yesu tunamjua. Abatari bake ntawe bazi. Wengi katikati yetu hawamjui. Nani? Haleluya! Ubwo mumenye Kristo, ili mjue Yesu Kristo yeye ni nani? Nana majambo menshi novuga kubivuze Yesu mbali. Sina maneno lakini nikisema Yesu, mvuze gusa ndi Yesu Kristo. Nikisema Yesu Kristo, birahagije. Ayatosha. Ibyo biramaze. Birikwish. Ayo nikisema Yesu Kristo yote natimia kabisa. Haleluya. Mungu apewe sifa. Numva nezerewe mu mutima kuba hano. Na nimefurahi katika moyo wangu kuwa hapa. Hano Maramvya Kayanza. Hapa Maramvya Kayanza. Yesu nashimwe. Mungu wetu apewe sifa. Ariko ngo mamanezo ijambo riri muri Luka. Nataka nisome katika Luka mtakatifu. Luka igice cha 4. Luka mtakatifu sura ya 4. Ndahera ku murongo wa 14 na mstari wa 14. Hanyuma ndaja kugeza hata kuri 21 na tutaendelea hadi 21 au 21. Luka 4:14 kugeza 21. Luka sura ya 4 14 tusome kuva ku murongo wa 14 tuanze pale 14. Abi Nazareti bageza kwica Yesu. Maze Yesu asubira Galilaya ari mu bushobozi bwa mpemu. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose yakikije. Yigishiriza amasinagogi yabo, bose baramushima. Aja i Nazareti iyo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Aba hasi ngo asome. Bamwe igitabo cy'ubuvugishwa n'Imana Yesaya. Arakizingurura. Abona ahantu handitse ngo mpemu Uhoraho ari kuri jewe. Nico cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe. N'impumyi ko zihumuka no kubohora abanyabuse imitima. No kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwa mu Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umurinzi w'inzu. Aricara abantu bose bari mu sinagogi bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ati ibyo byanditswe birashitse uyu munsi nuko amatwi yanyu abyumviye. Haleluya. Uyu ni Yesu Kristo. Yariko arasoma. Alikuwa anasoma kitabu hiki. Nao tutaona analiye amashuri na kama tukakuona kasa alikuwa amesoma masomo kuko Biblia nachiringira bivuga na Biblia yenewe hayo kuko Yesu niwe Mana na Yesu ndio Mungu. Niba nibe mutatu
nta Bibiliya yariho, Biblia haikuwa. ariko hari imizingo y'abavugishwa n'Imana. Ilikuwa kitabu cha kufungiwa. Niyo basoma. Ndio pale walisoma. Ico gihe rero Yesu aca mu muzingo. Yesu akapata kitabu hicho. Uwavugishwa n'Imana Yesaya. Na ule Yesaya. Uhoraho ari kuri jewe. Yuko pamoja nasi. Haleluya. Unapewa sifa. Nico cyatumye ndabanduza amavuta. Kwa maana akanichagulisha mafuta. Kugira ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Ili niwaambie wale wanyonge habari njema. Hanyuma rero yatumwe no kubwira abarindwa ko barekuwe. Nasema mimi nilituma ili nifungue wale walifungwa na shetani. Ili jambo ry'abarindwa usome mu zindi ndimi. Wale watu wanafunga shetani nisoma katika zingine lugha. Bavuga yuko ari abantu bari mu gasho. Wanasema kama ni watu katika munyoro au abari muri gereza. Abari muri prison. Wenye wako ndani ya gereza. Mungani weyo. Wanafungwa kule ndani. Ku muryango ari ku rukufuri runini cyane. Kutana mlango kuna kufuli kubwa. Kugira ngo ntibacike ngo bave mu gasho. Ndani ya gereza. Haleluya. Mungu apesi. Yari kavuga ko yaje kugira ngo abugururire. Yari kwanza kama alikuja wafungulie. Sohoke. Na watoke katika gereza. Bidege. Uri mu gasho. Na uko ndani ya gereza. Kashetani. Ndakubwira mu izina rya Yesu Kristo. Kuhubiri kwa jina la Yesu iha. Uno munsi. Ugira ugururirwe. Ungeza kufungwa ndani ya gereza. Ako gasho. Na ndani ya gereza hiyo. Yesu agira gasabu. Ungeza kutasabuwe. Ubunyene. Yesu. Arasarije ko gasho. Uritegenja. Uyu munsi. Kuko Yesu nipagize. Salamu Yesu anasema. Amena. Ngoma mwira abantu mugandagaje hano. Watu wote wako mkutano huyu. Nuko dufise Yesu. Watu kuna Yesu. Uyo Yesu. Na Yesu huyo. Yesu yamuvuzeko. Sana kusema akasema juu yake. Ataravuka. Na kabla ya kuzaliwa. Arapanga kuko umwana tuvukiye. Mtoto amezaliwa. Duha umwana w'umuhungu. Tumepewa mtoto mwanaume. Umwana w'umuhungu bisobanura iki? Na mtoto mwanaume tafsiri yake ni nini? Burya muri kamere k'umwana w'umuntu. Katika tabia ya mwanadamu. Umuhungu ararusha ingomezi y'umukobwa. Na binti anashinda furaha anashinda nguvu mwa binti. Umuhungu afite ingomezi nyinshi Shara hivi. kurusha umwana w'umuhungu. Kurusha umwana w'umukobwa. Mbega abakobwa ni mujererana. Na nini wasichana mtakubali? Aho nakuburana kuriho. Hakuna Ni wana tuhaya niko biri. Iyo ari ibintu byo guterwa biremereye na kuokoa vitu vya kunyanyua viko na uzito. tubona abantu b'abakobwa n'abafasoni bikumira. Tunaona wamama na wasichana wanakwepa. Bagahanga amaso abahungu. Wanaanza kuangalia wanaume kugira ngo baze batabare guterura ibyo bintu. Wawasaidia. Mungu apewe sifa. Kuko umwana w'umuhungu na mtoto wa kiume yategereza kuvuka. Angepaswa azaliwe. Huyo mwana yaravuta amazina yiswe. Na mtoto alikuwa na majina mbalimbali walimuita. Yategereza kwitwa igitangaza. Angekuwa anaitwa igitangaza. Mtu aweze kushangaza watu. Umujyanama. Na ule wa mshauri. Imana y'ubushobozi. Na Mungu wa uwezo. Data wa twese ahoraho. Na Baba wetu. Umukamo wa mahoro. Haleluya. Nayo mazina ya Yesu. Na majina hayo ya Yesu. Nuko tubibona ari muri Yesaya 9. Kama tunaona pale katika Yesaya 9 murongo wa 6. kutoka katika mstari wa 6. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashukuriwe sana. Arusome mu Wahebrayo 12. Na ukisoma katika kitabu cha Wahebrayo 12. Unaona yuko Uhoraho muri rutongo. Na unaona Mungu Baba ni moto. Haleluya. Mungu apewe sifa. Ni muri rutongo. Moto. Utongo ibyaha. Na unatoa dhambi. Ugatongora ibisigo. Unaondoa pepo mchafu. Ugatongora marebe y'abapfumu. Wapfumu wote ugatongora iby'abahinzi. Ugatongora ibintu by'abantu bishize hejuru. Unaondoa bila vitu vyote vya kukiweza. Numuriro. Numuriro. Ani moto.
n'umuriro, ni moto, umuriro utomora, moto unaondoa dhambi, kandi uwo muriro nyine ugira utomora ibintu ngaha muri kano kanya. moto unakunguza hari ibintu waragira tomore muri minota ngaha, anataka kutuondoa hapa. hari ibyo waragira tomore muri minota. Mungu Baba atakuondoa hapa. Niko numva mpema mbwira mu mutima, Kila ndani watu wa mtakatifu ananiambia, hari ibintu agira tomore, kuna vitu natafuta kuaibisha hari ibintu hapa. agira turire. Kuna vitu natafuta kupunguza. Yesu agira turire ngaha ibintu, Yesu atapunguza mambo kadhaa. aturire ibyaha, Aunguze dhambi. aturire ibisigo, Aunguze pepo mwisho. aturire ubwibone, Kujikweza kudondoke. aturire ubuntu bw'ubufyeri fyeri bwangu Mungu wote wa kujikweza Mungu anataka kuondoa ndani ya moyo wetu. butuma abantu batizera Kristo, Na watu hayo mambo ya Mungu, watu hawaamini Yesu Kristo. butuma abantu batubaha Imana, Wanatia watu waheshimu Mungu. butuma abantu bagenda badatinya iby'ijuru. Na watu wanaenda tu bila kuogopa. Mbere ya turasoma handitswe ngo icyatumye umwana w'Imana yicurwa ngiki ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi. Yesu nashimwe, Mungu apewe sifa. ngo ni ukugira ngo agire gute? Za kusema nini? Asangangure, Aondowe. bwira uwo muntu mwicaranye uti uno munsi Yesu arasangangura. Naomba ataondoa. Uno munsi Yesu arasangangura. Uno munsi Yesu arasangangura. Uno munsi Yesu arasangangura. Uno munsi Yesu arasangangura. Yesu yarambariye, yarambwiye ngo hari ibintu ntashobora kwihanganira, ngo ni ibintu by'abadayimoni, Ni mambo haya ya shetani. ngo ni ibintu by'abarozi. Hii vitu vya warozi. Mu minsi yose mwana w'umuntu Siku zote mwanadamu uzohagarara uvuga izina ryanje, unashima unasema jina la Mungu. nzotanuruka Unashuka. nzananga gusangangura ibyo bintu. Ndetse saraba ndiko ndavuga izina rya Yesu Kristo, akayuruka aho hantu, agatatangura gusambangura, agatatangura guturira mu izina ryane, mu izina ryane. Imanika amaboko tumuhe icyubahiro. Izina ry'uyo niryo zina ryatumye tumaruku, niryo ryadukuye mu gasho, iryo zina niryo ryadukuye mu gasho. Yesu Kristo, kandi ko niko ndavugira izina, ko niko ndavugira izina, ubushobozi buce butangura kuzunguruka, ubushobozi buce butangura kuzunguruka mu bantu. Abamarayika b'Imana bakeburuka, bace batangura gufata abadayimoni, bace batangura gufata ibisigo, bace batangura guturira impemu mbi, bace batangura guturira mu izina rya Yesu. Impemu mbi kubw'iryo zina, impemu mbi zirafatwa mu izina rya nde, mu izina rya nde, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo hari abantu bakoresha uburozi, Watu wanatumikisha urozi. bagenda bararoga abantu, kandi Imana yarambariye muri ino minsi Mungu ananiambia siku hizi yuko abarozi muzobasanga no mu rusengero hagati. utakutana na Rohira Mungu. yuko abarozi bazoba no mu rusengero. Utakuwa katika kanisa la Mungu. Hari ahantu maze kuja Kuna basi nishaenda. bakandogamo akazakurira rutari, Wananiroga mpaka hapa katika. hari aberuka baciye bandoga umuyaga nkuba, Wakaniroga kwa moto. umuyaga nkuba ukanduga mu maguru Na moto unapanda ndani ya miguu yangu. kugeza ngaha mu mavi, Mpaka hapa kama kwenye makoti. nkumva umuyaga nkuba unkwega kandi mbona atawuriho ngaha hasi. Unasikia nataka kufariki na moto yote uoni. Ariko mweba carambarira ngo hari umuntu yakuroze, Pia ngo bakuroze, asema wamekuroga. kandi abandoze baraho nyine mu rusengero. Na wao walikuwa ndani ya kanisa la Mungu. Asanga hari umurozi yaje ngaha, Akiwa mroza
mwizina rya Yesu. Uburozi bwiwe buzoka busubiye gukora kugeza atarinda atasubiye kuroga. Mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe. Hanyuma muri ico gihe Yesu agacambwira na Yesu akanambia akambarira ngo uce usenga na uombe ngusengera abo bantu naombe watu hao. dutanguye gusenga Tulianza kuomba dufatikanije n'abakozi b'Imana babari ngaho mucungamo pamoja na watumishi wa Mungu, tukabona abantu batanguye kudaha ibintu, naona watu wanaanza kutapika mambo kadhaa, bagadaha ibintu by'ibitesi, wanaanza kutapika mabuto, hari n'uwadasha intambi, na walitapika visu, hari n'undi yakwezi ikintu agikura mu gutwi akirambika ku meza, kutoka masikio anajitupa, abandi bakadaha ibintu bimeze nk'ifuro rinini cyane, wengine wanatapika vitu kama mapofu hivi. Ubushobozi bwa Yesu ugaca wandanya gukora. Haleluya. Yesu asifiwe. Numva mu mutima, nasikia katika roho yangu, nuko numva muhema marira, nasikia roho ananiambia nuko naha hantu hapa hoba hari abantu bazegemba n'ibyo bintu batabizi, wataweza kuwa watu. hari abantu bazegemba n'uburozi mu mubiri, kuna watu hari abantu bazegemba n'ibintu babaroze, kuna watu wanabeba mizigo ya urozi hapa, hari abazegemba n'ibintu biri mu maguru, kuna watu wanaenda na vitu katika miguu, hari abazegemba n'ibintu biri mu mutwe, kuna watu wanaenda na vitu katika kichwa. Twagiye kuja ahantu ngo dusenge tukabona abana b'abanyeshuri bikubita hasi, nafasi nyingine tukaona wanafunzi wanajitupa chini, ngo tubasengere tukumva ibisigo bivuga, na tukiwaombea tunasikia makelele bikavuga ngo badutumye kububuza kwiga, na walidutuma ili tukatani tusiendelee na masomo, ngo batubariye ngo tugume mu mutwe ili tuwe tunafungwa ndani ya kichwa kugeza amashuri yahagarika mpaka siku mu izina rya Yesu. katika jina Tukabwira impemu biduti mu izina rya Yesu Kristo, na pepo chafu katika jina muvemo jina Yesu. kandi ufatwa musha mumujana mu rusengero kuko ubushobozi bw'Imana buraha nyene. Ubushobozi bw'Imana buriko burazunguruka muri kino kibuga katika jina Yesu. tukavuga duti muvemo, Tunasema toka ndani yake. tugasha tubona ciyamererwa neza, Anapata afya, tugasha tubona ciyagenda amerewe neza anapata afya mu izina rya Yesu Kristo. jina Yesu. None rero kuva ico gihe Tangu sasa siku twagiye tubona ubushobozi bw'Imana bubandanya bukora, ubushobozi bw'Imana buzunguruka mu bantu b'Imana. Uno munsi muri kino kibuga katika kiwanja Yesu arafata abadayimoni, Yesu atakushika, Yesu arafata ibisigo, Yesu arafata ibisigo, Yesu arafata ibisigo, Yesu arafata ibisigo, Yesu arafata ibisigo. Igisigo kiraha mu kibuga ndakibariye mu izina rya Yesu Kristo, kigaragaza aho kiri. Mu izina rya Yesu igisigo gitegerezwa kugaragara mu bushobozi bwa Yesu, kubera hari umuriro Yesu yarungitse muri kino kibuga, n'indwara ziraja gukira, n'indwara zitandukanye ziraja gukira, netesaraba abantu barwaye indwara ziva ku badayimoni, abarwaye indwara ziva ku bisigo, uno munsi baraja gukira. Repesaravaga katika jina la Yesu. Ubushobozi buturira butangure kuzunguruka mu kibuga, ubushobozi buturira butangure kuzunguruka muri kino kibuga, ubushobozi buturira butangure kuzunguruka muri kino kibuga mu izina rya Yesu. Impemu mbaho ziri nizigaragaze muri kano kanya nyene
igisigo aho kinini kigaragaze ino sahanyane katika jina iyi sahanyane ndategetse mu izina rya Yesu ahantu hari igisigo muri kino kibuga gitegerezwa kwiyerekana moto uteketezayo mapepo ubushobozi bw'Imana kuko Imana yaratubariye yuko muri iki gikoranizo rubika abamarayika baturira abamarayika b'umuriro. Yesu yabarekuye rero banyagaye mu bantu ngaha kugeza hari inyuma naho no mu cyugamo abamarayika b'umuriro niho basi. Haleluya. Baraja gufata impemumi nta mpemumi isigara nta gisiga gisigara mu izina rya Yesu. Ari impemu muri mu cyugamo nari impemu mwicaye ngaho muvuge muti mu izina rya Yesu niryo zina ribagusa umuntu afatwa n'igisigo muca n'umujyana mu rusengero. Haleluya. Muca mumutwara mu rusengero mu izina rya Yesu. Haleluya. ubushobozi burandura abadayimoni, ubushobozi butabakera impemumbi, ubushobozi bukara abadayimoni, ubushobozi bwica impemumbi mu izina rya Yesu. Ndagisigo na kimwe cyemerewe ndategetse mu izina rya Yesu. Ndagisigo na kimwe cyemerewe kwicara mu bantu aho cyoba kiri hose, ahantu cyicaye hose gitegerezwa kwigaragaza, gitegerezwa kwiyerekana. Haleluya. uburozi buri mu mubiri, butegereza guhura n'ububasha. Uburozi buri hehe? Nibufatwe n'umuriro wa mpemu yera, nibufatwe n'ubushobozi, nibucakirwe mu izina rya Yesu. Uburozi buri hehe? Abadayimoni bari hehe? Kubw'iryo zina rya Yesu, 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 zina rya Yesu, barakito mete sarabagando ubushobozi. Haleluya. Ubushobozi bwa Yesu. Haleluya. Ngomba muri kano kanya kubera umwanya mfise urangiye, abakozi b'Imana bakaba bari bamaze kujana abantu bamaze gufatwa n'abadayimoni hariya, kandi bizokomeza kugeza n'ejo, ibi bibandanya no mw'ijoro, ibi no mw'ijoro aho murara birakomeza, aho murara biraje gukomeza. Haleluya. Ufatwa n'impemuzi umujana hariya,
kumujana shika munamubera unamusi n'izina rya Yesu lija gukora ibikorwa katika jina la Yesu. Haleluya. Mwizina la Yesu. Mwizina la Yesu. Mwizina la Yesu. Mwizina la Yesu. Umuriro udashobora guhangana n'undi muntu. Umuriro atawuzinya ni wake muri kino kibuga cyose. N'abari hariya mu buraro abariko barategura utuntu ubushobozi umuriro waka abungere mwegere hano hakundi wewe nawegera muleka mikeya gusa abigi kuba mumfasha. Haleluya. Nuko mpemu ya mwiyo. Haleluya. Momeka sante Mungu. Maido. Sante Mungu. Ikiganza mwazi shengero. Namuna bariki. Haleluya. Haleluya. Ego. Haleluya. Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma rero abantu b'Imana mwese abantu wa Mungu muri mwishengero mu kanisa la Mungu muduze ikiganza kugira ngo ikintu cyose cyagisigaye kigaragare mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi buzunguruka mu ishengero, ubushobozi buzunguruka mu ishengero, umuriro ubushobozi bw'amajini, ubushobozi bw'abadayimoni, ubushobozi bw'impemu mbi, ubushobozi nibufatwe, umuriro waka niwuruka. Haleluya. Muri ibiganza by'aba bakozi bamanitse batunga ishengero nihave mu bushobozi bushobora gufata ikintu cyose gisigaye, ikintu cyose gisigaye, ikintu cyose kinyagaje, impemu mbi winyagaje, impemu mbi buza mu ishengero w'izina rya Yesu, 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 w'izina rya Yesu. Turasanganguye, turasanganguye ubushobozi bw'abadayimoni, ubushobozi bw'abadayimoni, ubushobozi bw'impemu mbi, ubushobozi bw'abapfumu, ubushobozi bw'abanyamareba, ubushobozi bw'abarozi, w'izina rya Yesu, 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 Shetani turagufashe, Shetani turagucakiye, Shetani turagufashe n'abadayimoni bawe n'ibisigo byawe n'uburozi bwawe n'izina rya Yesu, 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 n'izina rya Yesu Kristo. Pero besairo bairo. Hallelujah. Roro benesatori evotesia. Roketa. Momo peto rabi. Rovira vaido siadoja. Katika jina la Yesu. 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 Katika jina Yesu, katika jina Yesu. Umuntu wese yumva umuriro mu mubiri
ari umuriro mu maguru kubw'aya masengesho twasenze n'ibiganza abakozi b'Imana badugije aca yigaragaza ahari kugira ngo bamusoze buke buke bamushane mu rusengero. Ndiko ndasenga umuntu yumvise umuriro mu maguru, umuntu yumvise umuriro mu mutwe, umuntu yumvise umuriro mu nda, umuntu yumvise umuriro ahantu hose acama ni ku rutoke cyangwa abakozi b'Imana bamutware buke buke bamushikane hariya mu rusengero katika jina la Kristo Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tukata nero baidotira muri umuriro uri kuraka yibana abakozi b'Imana bacamurikana bamujane bamusengere mu bushobozi bw'izina rikuru rya Yesu. Muri ibiganza by'abakozi b'Imana badugije niyo hari kwava ububasha mubona. Haleluya. Umuntu yumva umuriro mu maguru, umuntu yumva umuriro mu maboko, umuntu yumva umuriro mu nda, umuntu yumva umuriro ahantu hose ahita ahaguruka bamusengere moto wa Mungu. Kuko muri bamwe muri mwebwe turabona ari ibintu bishobora kuba biri mu mubiri bishetoke marabi bitegerezwa gufatwa n'ubushobozi bwa Yesu. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Haleluya. Mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu, ubushobozi bwa Yesu. Ubushobozi buriko burazunguruka kandi hagati muri mwebwe harimo abamarayika. Hari abamarayika bahawe igikorwa cyo kuzunguruka bagenda barahana impemu mbi mometakaraka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tukati metopirabo bushobozi bwa Yesu, bushobozi. Muntu wese afite ikintu yumva mu mubiri, nimba umuntu ari kuruka akumva umenga n'umuriro wacanye mu maguru cyangwa mu maboko, hazoba harimo ikintu cy'impemu mu kibanga kiri muri we, akwiriye amasengesho. Rome katika jina la Yesu. Abakozi b'Imana masikana mu muduzi biganza aho mwicaye, aho muhagaze nako dufasha n'iki gikorwa kuko murabona n'igikorwa cy'Imana nerobe tofani. Kandi ibintu bizokomeza, ibintu bizokomeza, ibi bitera gukomeza. Katika jina la Kristo Yesu, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Ubushobozi buraja gukomeza kugeza mu ijoro aho muzoba muryamye, aho muzoba muryamye. Abamarayika b'Imana naho nyine bariyo biteze gufata ikintu cyose cyitwa impemu. Moto wa Mungu, abadayimoni bategerezwa kubona amahano kuri uno musozi mu izina rya Yesu. Haleluya. Yababa urabaheza kwa Yesu, heza kwa Yesu muri Nazareti. Nuko rero kandi naho twicaye ngaha ububasha bw'Imana burakomeza, n'amazo wacu iminota nigija kubuza ku bushobozi bw'Imana buja gufata mu gihe hoba ari ikintu kitameze neza muri wewe. Kandi roi katika jina la Yesu, kandi ububasha ndumva buteza kuzunguka hariya mu mihana hakurya, ahantu bose bariko barumva aya majwi n'izi ndirimbo. Yesu yambare ko ubushobozi buja gushikayo. Haleluya.
ya Yesu nashimwe nairikaka shimwe Yesu shimwe. Haleluya. Hari indwara Yesu ajya gukiza, indwara muri kano kanya umumarayika akiza indwara bariko barazunguruka ngaha mu buryo bw'impemu. Tuketarabaraba batorabarabara. Ubushobozi bw'indwara muri kano kanya buriko buragwizwa n'ubusa kubw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mw'izina rya Yesu. Amen. Reka nsabe umwungere wa hano tucice isengesho rigufi, hanyuma tuhite duca tubandanya n'indi porogaramu. Yesu n'abahese. Ubyagiye mw'ijuru kuba kerubi n'abaserafi, icubahiro cawe gikwiye mw'ijuru ryose, icubahiro cawe kiri mw'isi, icubahiro cawe kiri kuzimu. Haleluya. Turashima izina rya Yesu. Vyanditswe n'ivyaremwe vyose bizopfukame muri iryo zina, ibyo mw'ijuru byose bizopfukame muri iryo zina, ibiri mw'isi byose bipfukame muri iryo zina, ibiri kuzimu byose bipfukame muri iryo zina. Izina rya Yesu, izina ry'igitangaza, izina ribohora imbohe, izina ritangaje. Haleluya. Izina rihabirija. Turakengurutse uyu mwanya mwiza w'Imana, turashimiye Imana igikorwa gikoze mw'izina rya Yesu, igikorwa cyo kubohora baboshwe n'impemu mbi, babohorwa n'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Haleluya. Imbohe zibohoke mwami. Haleluya. Iminyoro icike, ababoshwe n'amashetani babohoke, baboshwe n'amashetani baronka umwidegemvyo. Byatangaza watangaza muri ya sinagogi, wababoshwe babohoke. Gihe cyo kwemererwa ngo n'uhoraho gishike ku muntu wese ari hano. Baje arindusha Imana asubira iwabo ari amahoro. Turasabye amahoro y'Imana kwira aha hantu ku muntu wese mwami, muntu wese yumva amahoro avuye ku Mana. Iduhe ziruhuke mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Urakoze mwami, urakoze. Amen.